Tende kod wechego mag thieth nyakoro mga jong'atiri nyake kaunti no ma Kakamega kama lakteche kaunti ma Kakamega koro kwero jopiny e alworano ni owere gi tim mar nyieo yedhe aoya e dukni ma ok giyudo puoth mar jochiw thieth mago mantiere kod lony mar thieth. Laktechego wacho ni midhiero osejuko ji mathoth wirane tiyo kod yedhe ma ok ber kod ngimagi. Yedhe go ma bende ginyieo e dukni kapok giyudo ler kuom lakteche. Laktar Wambulu Bernard kod Rose Malangachi wacho ni kata mana nyithindo yudo hinyruok kokalo yedhe ma imiyogi e yo ma ok opuodhi. If we fail to give an appropriate diagnosis, it means the doctor, the veterinary doctor, the clinician, or the pharmacist is going to give the antibiotics using a best guess. And we don't want our people to be given antibiotics based on best guess. But we want to practice what we call evidence-based medicine so that our people are treated appropriately. So we have a bigger problem, and it's mainly affecting children, especially when it comes to respiratory infections. Kabla hatujapatia watoto madawa yote yale, tuhakikishe kuwa wametembelea kituo cha afya, wameweza kukaguliwa vizuri na mhudumu wa afya aliyehitimu, na yale madawa ambayo watakuwa yameandikiwa baada ya kupitia katika mahabara, hakikishe kuwa anatumia madawa haya vile vilivyoandikwa, vile ameambiwa na mhudumu wa afya, bila kugawana na watu wengine au kuacha kutumia madawa kabla siku zake hazija